Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu nagizwe ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni amakuru yaragaragaza uburyo cy'ubuseruko bwa leta haranira intwaro rusange ya Kongo imirwano yakomeye abanyamakuru bari mu bice bitandukanye nibibo bari gutangaza ngiriraho kuko kugeza amagingo imeze nka point centrale ndayita point centrale kubera ko iri gucentraliza rwa urugamba ruri kubera hejuru muri ya misozi ya Rubarika rwa urugamba ruri kubera za hariya muri Katogota ukomeza n'ubundi werekera muri Ruvungi urabona ko kaziba isa nka ijya kuba hagati kugeza ibi ni biri kubera rero muri side Kivu turaza kubyumva mu buryo bw'iyamvuye turabakanku kandi turi buze kandi no gukomeza kugenda turebe biri kugenda bivugwa bijyanye nuko abasirikare benshi ba Fardc b'abakomanda bivugwa ko hari abatangiye kugenda bahunga. Turazero kumva uko ibi biri kugenda bivugwa turebe kandi uburyo ki mu kibaya cya Ruzizi urugamba rukomeye ruhagaze hagati aho rero biravugwa kandi biranemezwa ko ibintu bihagaze gutya. Amagingo rero hari imisozi 3 ifitwe na coalition ndetse n'indi misozi 2 ni muri axe ya Kaziba ifitwe na FCM 23. Niyongeye kubabwira rero ukuntu ibiro turaza kuzumva turebe biri kubera kuri izi axe tureba akantu kukanda aho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko urugamba rukomerwa kaze ubwoba ni bwose mu baturage ndetse bamwe bakomeje kuzinga bahunga. Turazero kandi kuvugisha bari mwabiri abice baze kutubwira ibindi birenze kuzo bamwe mu bari muri biri abice nabo baduhaye kuko kurera agendaza mu buryo butandukanye hagati aho rero muri leta zunze ubumwe za Amerika i Washington DC ho hakomeje gutegerezwa ibijyanye n'isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Turibuze kandi kureba uburyo ki abaturage benshi bakomeje kugenda bagerageza guhunga binjira mu Rwanda. Aho rero kuri uyu munsi wo kuwa gatatu ku igenekerezo rya gatatu Kigarama 2025 hari abaturage bagerageje guhunga binjira mu Rwanda bava Kamanyola bijyanye rero nuko babonaga ko ibintu bizamaze kuba bibi cyane babonaga ko urugamba rukomeye kandi rukomeje mu gihe kandi Perezida Paul Kagame nawe amaze kugera i Washington DC aho rero nawe agiye kwitabira isinywa ry'amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi no kubabwira n'ibingibi tubabwira uko bimeze biri kuza muri zone zituriwe n'abaturage bikica abaturage ariko AFC yo iyiri aho iri kurasa nta n'umuntu n'umwe ushobora kumva ngo yakomeretse haba za Ruvungi n'ahandi. So turumva rero kuri bibiri gutangazwa ndetse nibiri kugenda biba byose biragira ingaruka zikomeye ku baturage kuko kugeza ubu amakuru ari kugenda atangazwa na OCHA aragaragaza ko abaturage benshi bamaze kwimurwa mu zabo mu ntango z'indwi bijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kubera muri side Kivu. Ni mu gihe kandi benshi bakurikiranira hafi biri kugenda biba bavuga ko usanga bazarendo aribo bakomeje gucywa cyane mu mirwano kenshi bakanarwana batitaye ku muturage uri muri ibi bice bikomeje kubera mu rugamba rukomeye. Biro nibyo tugiye kuramvura. Turaza kandi no kubabwira ko Red Tabara yahakanye ko iri gukorana na M23 nkuko byari bimaze iminsi bitangazwa nabo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa nkuko rero amakuru akomeye ari kugenda navugwa n'u Burundi nayo yabyemezaga. Banywanyi rero nimuze twicanire kuri page tubabwire uko ibintu bihagaze tubabwire biri kujya mbere ndetse n'uko urugamba ruhagaze duhereye mu birebana n'ibiri kubera muri side Kivu. Ngo ikaze ngaha muri aya makuru agezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi turi ku munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya gatatu Kigarama 2025. Ngaha rero nkuko bisanzwe tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse
n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangire rero tubanze tubaye ishusho yo ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwire uko bihagaze. Amakuru ahari aragaragaza ndetse aranemeza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa AVIS urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu bongeye kwitana ba mwana mu mirwano ikomeye iri kubera mu burasirazuba, by'umwihariko mu bumanuko. Mu itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo kwa kabiri, umutwe w'M23 wamaganye icyo wise uburyarya bw'ubutegetsi bwa Kinshasa no kubagashoza ntambara, mu gihe uvuga ko mu ruhame ubwo butegetsi bugaragaza ko buri kugenda burwana, ari nako rero bubuza intambara zikaba rero zikomeje kugenda zangiza byinshi. M23 yo iravuga ko ibitero bya Fardc byakomeje ku wa gatatu n'uyu munsi mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Irashinje Fardc gukoresha indege z'intambara, indege nto zitagira abapilote, za drone ndetse n'intwaro za rutura. Ubutumwa bwanditswe yohererejwe ku wa gatatu, umuvugizi wa Fardc General Major Sylvain Kenge yabwiye Radio BBC ko yahakanye ibirego bya M23 byo kurenga ku gahenge. Muri ubutumwa yagize ati n'ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe nk'ibisanzwe. M23 bakora igikorwa bakavuga ibinyuranyije nacyo kugira ngo bayobye uburari babeshya nk'uko bahemuka. Mu itangazo ryayo ryo kuwa kabiri, M23 yashinje ingabo za leta ya Kongo FARDC uko kugira indimi ebyiri bihonyora imiterere remezo y'amasezerano y'amahoro impande zombi zashyizeho umukono ziyashyireho i Doha muri Katari ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa Munyonyo 2025. Nta ruhande na rumwe mu zihanganye rwari rwatangaza ko baba biciwe muri imirwano, ariko mu makuru y'amashyirahamwe ategamiye kuri leta cyangwa se societe civile atifuje ko amazina yabo atangazwe, hamirije Radio BBC imirwano ikaze yo kuwa kabiri yabereye mu duce turimo Ruvungi. Yavuze ko hari ibisaso biremereye cyaba cyarakomerekeje abantu 7 i Kamanyola, ariko ntihashoboye kumenyekana niba hari abo kishe. Iyi societe civile yongera ko mu mashuri amwe namwe abana batashoboye kujya ku ishuri kuri uwo munsi, ariko ko mu mujyi wa Uvira rwagati ubuzima bwari bukiri uko busanzwe kugeza ku wa kabiri. M23 yo iravuga ko ibyo bitero byo mu kirere n'ibyo ku butaka byatangiye mu gitondo cyo ku wa kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gice cyitwa Katogota, Ruvungi, Kiziba, Ho Plateau, Chivanga, Hombo na Kasika ugana Mwenga. Mu itangazo yasohoye ku wa kabiri, Major General Sylvain Kenge Bomisa yashinje M23 avuga ko ifashwa n'u Rwanda ko ariyo iri gutangiza ibitero birenga ku gahenge mu gikorwa avuga ko kigaragara ko kigamije kudobya ubushake bw'ibikorwa birimo kuba bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rushinjwa na Kinshasa gufasha umutwe M23 mu gihe Kigali nayo ishinja Kinshasa gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa Fdnb urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Impande zombi zihakana ibi birego. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka, M23 iragenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo ari wo mujyi wa Bukavu. Mu itangazo ryayo, M23 yashinje ingabo z'u Burundi kuba ziri mu bandi bafatanyabikorwa bari gufatanya na Fardc muri ibyo bitero bikomeje kugenda biba. Yavugaga ko M23 iravugaga ko igisirikare cy'u Burundi ari cyo kiri kugaba ibitero, bikaba rero biri kugabwa biturutse ndetse bikaba bihunyora bikomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'uko abigaragaza, bakagaragaza ko bidakwiye. U Burundi rero bukaba bufite uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, aho kubwumvikane na leta ya Gitega na Kinshasa bwohereje ingabo zibarirwa mu bihumbi gufasha iza Fardc kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo rero kuri ubu biragaragaza rero nta guca ku ruhande ko imirwano ikomeye ikomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse ko
iri buze gukomeza no kujya mu bindi bice. Ibitero byabaye rero mu gihe habura amasaha make ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahure mu nama iri buze kuba ku munsi w'ejo kuwa kane ku butumire bwa Perezida Donald Trump. Byitezwe ko abo bombi bemeza amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Mbere hashyizweho umukono i Washington ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, hari ibyo bari barasinyiye nabo. Iyi nama rero igiye kwitabirwa n'abandi bategetsi barimo Perezida w'u Burundi Fardc Ndayishimiye. M23 yo ubwayo ntizitabira iyi nama yi Washington. Ibiganiro byayo na leta Kinshasa bisanzwe bibera Doha muri Qatar ku buhuza rero na Qatar. Aya masezerano yi Washington agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze imyaka hafi 30 ihagaragara ikongera kubura. Iyi rero niyo muri iki gihe ikomeje kugenda ikomera cyane. Umuryango w'abibumbye uravuga ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze gukura mu buryo abantu hafi miliyoni 5,200,000 barimo miliyoni 1,300,000 bakuye mu byabo uyu mwaka, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara kugeza ubu. Rero amakuru akomeye akomeje kugenda agaruka nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yageze i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho biteganyijwe ko azahura na Donald Trump ndetse akanashyira umukono ku masezerano ya nyuma aherekeza amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye ku itariki ya 27 Kamena 2025. nk'uko rero abari gukurikiranira hafi by'aya makuru bari ko baragenda babitangaza, bakaba rero bagaragaza ko yari intambwe ikomeye igiye guterwa, nubwo rero hari bamwe bagaragaza ko batizeye na gato ko ibi bizatanga umusaruro. Hagati aho rero ndagira ngo mbabwire ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba, aho rero umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi wahakanye ibyo gukorana no M23 muri natwirwaneho urwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ku itariki ya 26 z'ukwezi guheze kwa Munyonyo nibwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yatangaje ko Red Tabara FNL yanzaba mpema twirwaneho na M23 bakoze ihuriro rikorera mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi ndetse na Mwenga. Brigadier General Baratuza yasobanuye ko iyi mitwe ariyo yatumye ingabo z'u Burundi zifunga inzira ihuza Minembwe n'ibindi bice mu rwego rwo kubungabunga umutekano mu mujyi wa Uvira n'umupaka w'u Burundi. Umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 2025 yatangaje ko uyu mutwe udakorana na M23 cyangwa se twirwaneho bitandukanye n'ibyavuzwe na Brigadier General Gaspard Baratuza. Nahimana yagize ati Red Tabara yongeye gushimangira ko nta huriro ibamo kandi impamvu z'urugamba rwayo izwi na leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga. Twirwaneho nayo ihakana gukorana na Red Tabara ndetse na FNL. Mu kwezi gushize yasobanuye ko iyi mitwe y'abarundi itaba mu Minembwe kuko iba mu mashyamba yitwa Mibunda n'ayitwa Kankova nk'uko bariko baragenda babitangaza. Red Tabara yibukije ko icyatumye ifata intwaro hari ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD muri 2015 bwarenze ku biteganywa n'amasezerano ya Arusha yavugaga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda ebyiri. Ati mwibuke ko urugamba rwacu rushyigikiwe gusa n'abarundi bumva impamvu ya nyawo hashingiwe ku yubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha yishwe na leta ya CNDD-FDD bigateza umwuka mubi muri politike mu Burundi kuva muri 2015. Uyu mutwe witwaje intwaro wasabye umuryango mpuzamahanga gufasha abarundi barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ababurwanya kujya mu biganiro kugira ngo bashyireho ubuyobozi bushingiye ku masezerano ya Arusha. nk'uko rero babigaragaza bakagaragaza ko ari cyo bifuza kuba bakora. Kugeza ubu rero andi makuru aragaragaza ko Tshisekedi Chilombo nawe amaze kugera i Washington DC, aho rero biteganyijwe ko ejo ibintu biri bujye mu buryo.
Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yageze Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho agiye kugirana n'u Rwanda amasezerano ya nyuma. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe wa Leta ya Kongo byemeje amakuru kuri uyu wa gatatu ku itariki ya gatatu 2025 bisobanura ko aya masezerano agamije guhagarika intambara mu burasirazuba bw'igihugu no kugera ku mahoro yifuzwa n'abatuye Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo n'ibindi bice byibasiwe n'intambara iboneka. Ku itariki ya 27 Kamena 2025 u Rwanda nibwo rwagiranye amasezerano na Kongo y'amahoro babifashijwemo na Amerika. Aya masezerano igomba kubyemeza gufata ibyemezo birebana n'umutekano birimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 u Rwanda na Kongo basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bukungu. Niyo Perezida wa Amerika Donald Trump yita amasezerano ya nyuma. Mu cyumweru ugeze Perezida Paul Kagame yabwiye abanyamakuru ko yiteguye kujya gusinya aya masezerano agaragaza ko ibiganiro bya Washington DC biri mu cyerekezo cyiza cy'amahoro arambye. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ya East Africa Dr. William Ruto na mugenzi we Burundi Fardc Ndayishimiye nabo kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 nabo bagiye muri Amerika bitabiriye umuhango. Amerika biteganyijwe ko abahagarariye ibihugu byo mu karere Leta ya Qatar na Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nabo bazitabira uyu muhango. Ibiro bya Perezida wa Kongo byasobanuye ko hazabaho ibiganiro bihuza Perezida Kagame na Tshisekedi na Trump bizabera mu ngoro ya Perezida wa Amerika yitwa White House nk'uko rero bigaragara. Mu gihe kandi kuri ubu ngubu Perezida w'u Burundi nawe yamaze guhura n'abanyekongo baba muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe abarundi ba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero bari kuganira ku ngingo zitandukanye ndetse akaba ari no kunoza ibijyanye na gahunda zihari. Ariko ibi byose biraba mu gihe urugamba rwo rukomeye ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ibitero bizakaze mu mpande zose. Bamwe rero bakaba bari no kuvuga ko ibi biganiro bishobora kuba biri buze gusiga na Uvira ifashwe mu gihe bizaba biri kugenda biba. Benshi rero mu basasanguzi ba politiki bo baravuga ndetse baranamya ko hakenewe urundi rugendo rwatuma ibibazo birangira muri aka karere, amahoro akongera akagaruka, ubuzima bukongera bukagenda neza, kuko basanga ibintu zarahungabanye, ubuzima bwaragiye habi cyane uko rero bizagiye bigaragara. Kugeza ubu rero amakuru ahari aragaragaza ndetse aravuga ko muri Kivu hongerero kuba imirwano ikomeye, aho rero muri Ruzizi na Kiziba muri Warungu hagati y'ingabo za FDC na Fardc kuri uyu wa gatatu hazindutse imirwano ikomeye ndetse yubuye mu gice cyitwa Katogota kuva ku isaha 11 za mu gitondo hagati y'ibiro ry'ingabo za Fardc na Fdnb n'inyeshyamba za FC. Oro mu gitondo abaturage ba Kamanyola babyukijwe n'amasasu yumvikanaga impande zose, intwaro ziremereye n'izoroheje. Abantu benshi bahunze bava Katogota bajya Kamanyola. Imiryango imwe n'imwe yo mu gace ka Kambara na Rugenge muri Kamanyola ntiyashoboye kwihanganira ubukana bw'imirwano, bahungiye mu baturanyi kure yahitwa Katogota. Amakuru ari guturuka muri aka gace agera mu itangazamakuru avuga ko Katogota ikomeje kugenzurwa na M23 nubwo bitavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Muri sheferi ya Kiziba havuzwe imirwano mishya yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya gatatu. Ni mu gerero ku munsi wose w'ejo kwa kabiri ibintu byari bikomeye, aho intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje zagiye zumvikana cyane muri ibi bice, bigateza ubwoba ndetse n'ikibazo gikomeye muri societe civile. Nkuko rero bigaragara imibare y'agateganyo kabigaragaza ko hari abishwe, harimo abantu 3 bishwe mu muryango umwe, umugabo, umugore n'umuhungu we, abo batuye mu mudugudu witwa Burerere muri groupement Mucingwa, ndetse n'umugabo n'abana 4 bo muri groupement Muhumba n'undi muturage. Umugabo n'umuyobozi wa groupement ya Muhumba nanone mu burasirazuba bwa sheferi ya Kiziba. Abantu ba 11 bari bateraniye mu nzu barishwe
bishwe n'igisasu cyabaguyeho. Bivugwa ko rero amazu menshi yasenywe n'ibisasu byatewe hari hirya no hino, abantu benshi kandi barakomeretse, ndetse urusengero rw'itorero 5e Serapa ruherereye yitwa Buherere rwarasenyutse nyuma ya za drone zaharashe ibisasu. Nkuko rero bagiye babigaragaza, bakagaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, bakagaragaza uburyo ki urugamba rukomeje kugenda ruba imberenge, ibiri gusubiza inyuma gahunda zose benshi bari biteze. Kugeza ubu rero biri kugenda bivugwa ndetse binagaragara ko mu gihe hatagira igikorwa mu maguru mashya, Uvira yaza gusatirwa n'imirwano, kuko rero hari ibice bihakikije bizamaze kwigarurirwa, bizamaze kujya mu maboko M23, ndetse bamwe bakavuga ko habura gato cyane kuko M23 igeze mu birometero biri munsi ya 20 isatira Uvira, ibiri gutuma abaturage benshi bagenda bava mu byabo. Kamanyola intambara yakomeye, ndetse Wazalendo na Fdnb bambari urugamba, intare za Sarambwe nazo n'amadubu bakomeje nabo kwihagararaho mu buryo budasanzwe. Reka dusoreze ngaha, twe turakomeza tubagezeho ibindi bigenda bivugwa bijyanye n'urugamba rukomeye kandi rukomeje kubera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Icyo usabwa rero nta kindi, fyo ndasabone ntuzongere gucikwa n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Twibanda cyane ku makuru arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu, ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.